dua. Pwede siya, anak. Pwede siya i-anak. Dito, okay. Sambol to. Pwede siya i-ano na gamay man lang? Kani? Oo. Sambol ka sa Okay. actually. Ano mo na stress na to ko. Na-stress siya. Amo kay silaba ko. Bilis kasi katong pagkabit. Mura mag ako mas nagbayad sa tuwa ba? Ayun na siguro may bigalagyo. Bakit man pa nga ang nakaset? Wala, pa. Pangkunin na ako. Makarupo pa. Bakit ako wala Gusto niyo ba? pinaka-center? Okay lang. Muna siyang center yun. Kung magka. Hindi ka, inano siya pero side view ka. Anak ka side view, anak. Ikaw, side view ka. Sa ako ba yung Ermin? Gawin akong hino. Iyak-iyak sa gamay din, ha? Okay, ready? 1, 2, 3. Sorry. Lagi kita naman ito. Okay, 1, 2, 3. Da. Ta. Wala ba ko? Da. Oy, kamusta dabi mga Greek goddess? Greek goddess, come on. Da, ang mga Greek goddess. Oh. Ano ay mga mas ba? Ang mga mas. Kadali lang. Pinuta ka na makita ang sawa mo sa. Sana, okay. 1, 2, 3. Tama daw. Disyerto TV. Fireside is blazing bright. We're caroling through the night. Christmas will be a very special Christmas for me. Come on. Woo! Presents and cards are here. My world is filled with cheers and blue. This Christmas, and as I look around, your eyes are trying to tell me to. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me. Shake it in now. So, mula na ito siya. Thank you so much and Merry Christmas in advance. So, thank you so much. I hope you guys enjoyed our partying committee. Gihagoan, gilugayo, no? And thank you to all the sponsors and atong photographers and our MC. Salamat. And sa mga na-participate na naghago ko ang costume, very much appreciated kayong tanan. Thank you and Happy Christmas!
nature sing, and heaven and nature